Tengah lukayang way pa kunin Pohnpei, nan Uyakupur Choror, Karyesak isuwat, nan wasan Uyakupuran Legislature, Peilabalap Colonia, Pohnpei. Ranwat niyapang, Chun Eisakwalu, Paran Counter Yakatresak Wano. O ranwat Uyaran Kaisakwalu, and Uyakupur Choror. Jalan kagan Katlamotay Tabang Katjanan Lolo, Ubang Ulian Taitio, Patron Pekitar and Vice Speaker, the one Paran Apram, and Ulian Taitio, Lolo and Rutangata, Uyakupur and Ran. Talangan Speaker, I Nedluka, Ewa Kupur and Pwuhng yet, dan Sekaratan Essential Kadkadaur. Katang dengan wow, sepuling kemarar, nangsiam. Kapengwat susudutan cukup isang sengking sakasangar kita pan kupur ansyo wasa koros. Pagkatun masentong sa pulnar patahabukat muna batar po sengkat pasuyong nan sungat po nansiyan susukid na ikot ayurasan na kuparabor sa kibiki puson ansyo koros. Pagkatun parang tong sa pulnar kawit kamarayan Nangkak maliti wasaksik naman kiti. Yung penentan purumuranwat ang sinamaw siyang nagsapi. Sa kamsat yung penawat. Ayun at Kadkadaur yung patuwang ulian na kit isa-isa nagkating kupura. Sa karatanan kupurukan ni siya yung katong pagsawas ng katayin. Kumayat kaon at sontor tumaw. Amen. Kalanganan Senator Kan, Melel Vice Speaker, Tawan Paran Apram, Pwede Lolo, Metiyang Kiyermon, Sabon Matay Uyakupur, Teka kaya Katla Motay, Luipan po na si acting o roll call. Senator Aksan Apram, Nine. Senator Kukwabis Jr., Senator Isa Cardui, Senator Wikukar, Amen. Senator Sonschiri Yetkar, Senator Wilfred A. Chetmon, Senator Billy Edward, Isang mo. Senator Stevie K. Yetwin, Senator Pecherico Elirens, Amen. Senator Aurelio P. Chawap, Senator Alfred Latore, Patumat man. Senator Teniel Lepe, Amen. Senator Edgar W. Licanet, Senator Tenditas Walui, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, Amen. Senator Makar Mikel, Senator Sheldon G. Net, Yet ngayon. Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Hey. Senator Mitaray Simna, Amen. Senator Francisco Sumran, Mr. Speaker. Ay, Quorum, Mr. Speaker. kalangan Sansal Nagtay sa Bulman ko Quorum, Teka Katlanan sa Bulmatay Uyakupur, Mawag Magatang Kupura po yung ulian tayo Uya sa Bulmatay sa Karatan Kapwuhng, Melel sa Karan Mexico, Kapwuhng Lap, ang Kupura na Nilap, sa Karan Kaipani o Wawlap, ang Kupura na Raksoko, Wawlap, ang Kupura ni Soko, Wawon ko sa Pulimarlikan ko, nanalang ko, nakanyay ko, Waw Toro, rong nabalap kay Dipalian Tiyak, Mamocho, Government, National, State, Local, Pound Kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyaon Kabinet, Honorable Mofik, Pound Kisong Kopong Nabalap, Honorable Nelson Joseph, o yung amoy siyong Kopong Gankoros. Pasaksit, Tinungalwa, wong Vice Speaker, Apram, Floor Leader Latore, Honorable Senator Gankoros, Melel, Langalang Samarokan, Oloyso Serisyo, Sumasakan, o Langalangan Way, Nuya Uliape, Nan Kalarwat. Men Pohnpei kan koros na patang trade, nan Chamberwood, nan Kalal, Maslikan Kalal. Rakat, o iman patuan pagkaktaila na upananan, Uyakupuran Ranwat, o ibahan tor parantat, o sa Bulmatay Floor Leader Latore, Mapukawaki Kalwa, o Kolokol, o Naptak, ang sa Bulmatay Uyakupurkan. Ay kalanganan kupram Speaker mohon patola kom kupurai tungal Kapwuhng angkak. Patuang kupurakan koros Kapwuhng total boy kupur mau. Kupur sabakon ko makaipay pero naman tayo laloyong ranwat koto bil maratiyo sa nama. Ay tungal kay wow melanan kak patong kom Speaker
Pwuhng ki rail so pa iti kon Pohnpei makin puko ki kau toki nin limar pe sarawat. Tungol wow melelang ka Pwuhng kung kami honorable speaker, Pwuhng ki honorable vice speaker, tungol yang ku wow ang honorable senator kan koros, mele bilman Pwuhng ki lang samoro olay sa seriso, lang kanat lang way ko sampalakan koros may angkot an wasaksa. Ay tungol Pwuhng mele lang bilka Pwuhng ki rail lapalap. Ususta pili-pilikan koros ng balyanak sa kadip, elebil ng ki rail song kopungkan koros mawali judiciary branch, bilman ki rail labalabakan koros mawawali national government, lilwang local government. Bilman batong kamu speaker melil ki men Pohnpei koros mapatpato Pohnpei o maslikin Pohnpei. Bil melilay tumalwaw ang ki sabol mamail staff kan koros mapatong traranwan. Speaker, mon kotlay man patungan sa karo kupurmaw hingkak essential material may kwalman makotranwat man pagug ang kakapolita sa bul material tatok kusumpalkan sa ilang kak kul kupur so na mama ang kak kanakila sa bul material tatok. Speaker sang nagarabogang koros man patungan yata kamagut sa ilang kak kapantela channel buwan uya kupuran ranwat. Chancellor Mao kawait o kamagut mamiyayaw sang floor leader. Pwagi amye utban kamagut mamye wata aleltan sa mamatay journal kapandalan. Kamu floor leader. Kanang kamu speaker ay tungalwaw sa palim patpadota bang program speaker may sakara kupurmaon miya sa ilanggak rop sa palmatel kalantor katiyang po na item ng paisu o waluan sa kaptulong kamumatang kusun na to pakpangkan. Chancellor Mao kamagut floor leader jalan katiyan ng isu o walu ang sungkat kilong kamutan ko sunat kan o resolution kan. Dahil katiyan po ng isu o walu may enter resolution o kamutan ko sunat. Mamawar ay pampleo po na siya sa matay floor leader latore. Ay kailangan ng pang speaker ay tungalwaw sa palim tutuwa sa bang prongkat tuwat speaker may sakara kupurmaon miya sa ilang kakrop sa matay kalantor o katiyang po na item ng paisak lumaw yung resolution kalantor. Kariyaman. Chancellor Mao kawait mamiya dahil katiyan po ng paisak lumaw yung resolution kalantor. Ay kailangan pang speaker ay tungalwaw tutuwa sa speaker sangon mo may pilman meral waw to Campaign Finance, Chairman of Finance yung Campaign Finance. Pilman patungan yung kamagut sa ilang kakutra Legislature Resolution number ko na isak sila labal na rin sa kuno. Kariyaman. Chancellor kamagut floor leader o pwagi amya utban kamaguto aros mautong kamaguto masani ay Pwuhng masani show kamagut paitak try withdrawal kamutan resolution na po na isa kuno labanya kaya isa kuno talent ka kan place mambleo po na sa floor leader. Mr. Speaker, tayo kutyaman ang kamal na pinansaw speaker. Thailand kamal, bang kamal labnanso. Tayo kamal Speaker, kailangan kayong withdraw.
Nagtail sa pale, rong nan sa pulmatay Kuya Kupur. O ibangan po na sa floor leader, Latore. Ay kalangan speaker ay tungal wow sa palan tutuwa sa pangkurakan speaker man sangan momo elel bilwang ki kamtin finance elel withdraw resolution na kuwan isa kuno laban na riya isa kuno takarya man Kariyaman. Tansal makamagit and withdraw yung masansal. Talan withdraw ala rap kuwan isa kuno laban na riya isa kuno. Pwede yung utupan kamagito, koros mautong kamagito, masa ni ay. Uwang masa ni so, kamagit paitag, tayo withdrawer, bill, ala nambe, ap kuwan isa kuno laban na riya isa kuno. speaker Kamu floor leader. kalangan speaker tungal wow tutuwa sa pangkurakan speaker sangan mo may tungal wow tutuwa sa iman patungan pilwiyayo kamagit withdraw legislature resolution na kuwan isa payo laban na riya isa kuno Kariyaman. Chansa na mo, kamagatan floor, talent bil withdraw, ala rap kuwan isa payo, laban niya riya isa kuno, koros mautong kamagito, masa ni ay. Uwang masa ni so, kamagat paitar, tayo bil withdrawer, ala rap kuwan isa payo, laban niya riya isa kuno. Floor leader. kalangan speaker ay tungal wow tutuwa sa pangkurakan tuwa speaker may sakara kupurmaon niya kaya lang kagan place resolution na kuwan isa silula may nariya sa kuno na sa bulmatay kalantar Kariyaman. Chansa na mo, kamagat mamiya, talent place, ala rap kuwan isa silu, laban niya riya isa kuno, bansa bulmatay resolution kalantar and ranwat. Koros mautong kamagito, masa ni ay. O masa ni so, pag kamagat tayo po ita, iman patrawan talent place, resolution na kuwan isa silu, laban niya riya isa kuno, bansa bulmatay resolution kalantar and ranwat. Kamu floor leader. kalangan speaker ay tungal wow tutuwa sa speaker sangan mo may biman sakara kupurmaon niya kaya lang kak place resolution number kuwan isa kuno laban na riya isa kuno na sa bulmatay kalantar Kariyaman. Chansa na mo, kamagat mamiyayer, pag yami utupan kamaguto, koros mautong kamaguto, masa ni ay. Uwang, masa ni so, kamagat paitar. Well, kamagat paitar, ay man pilpatrawan, isang mo, pagitar talent place, resolution of kuwan isa kuno, laban niya riya isa kuno, pansa bulmatay resolution, calendar and run. Floor leader. kalangan speaker ay tungal wow tutuwa sa pangkurakan tuwa speaker sangan mo iman sakara kupurmaon niya kaya lang kak place resolution na kuwan isa payo laban na riya sa kuno sa bulmatay kalantar Kariyaman. Chansa lang mga kamagat mamiyayer, o pwede yami utupan kamaguto, koros mautong kamaguto, masa ni ay. Uwang masa ni so, kamagat paita, o iman patrawan, talent place, kamutan resolution ng kuwan isa payo, laban niya riya isa kuno, pansa bulmatay resolution, kalantaran mawar. Resolution kan mawar, ay bang po na siya acting. okay mama Legislature resolution ng Pwuhng Silula and Risa Puno, a proposal for a resolution. Further amending Legislature Resolution number 111-25 to provide for the legislative acceptance and approval of additional grants for the state of Pohnpei for adoption. Kailangan talaga katiyanan, masinabay ban po na sa floor leader, Latore. kalangan speaker ay tungal wow tutuwa sa speaker may sakara kupurmaon niya kaya lang kak katiyang maasa ni resolution ap kuwan isa silula may nariya sa kuno sa bulman kita Chansal makamagit miyayer o pwede miya utupan kamagito, koros mautong kamagito, masa ni ay. Uwang masa ni so, pwede kamagit ya pwede tayo bang katiyanan, masinabi. O may kupurin po na si introducer, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Muna iban. Pati ang kupuro mo may siyang rangot siya. Kung kupurin ka, pati ang sabol mo mo yung floor leader mo. Nasa ng custom sa karang kabang kay Bunuwa may patuloy ang nindang. Itong alwala pa ang kupuro may Mr. Speaker. Wang kumelal, Vice Speaker, floor leader. Itong alwaw toror pa ang kupuro ni Sonalay mo, Chairman Edgar, Lucan Couture, Senator Michael, nasa Pwuhng, Senator Edwin, ay tungalwaw pa ang kupuran kambakabayan o Senator Kankaros. Ay, Mr. Speaker, nuwaw, karakarak, and sansal, tatakwad, epwelto, nintuan Governor Communication, 5 kisisag, na mangyari sa kuno.
me KBS Grandium kamanamanda sanger government dinamar kapag itong Congress kamanamanda ro Kadkadaur itong malwat sansal sa matay ko sa net makawit sa waskan makinpato sang maslikin kosan din kamatay government abangan pato to malwat ang ninduan wiyapan kamanamanda ang resolution ay masansal pan kupurakan mesang ranwat wancala silop tuanan walu kito bugisilisak silu 397,133 and kak apali program and Pohnpei Community Health Center o nan men KBSM kaway do ta crowdwood essential monwat ya kaneneti ninduan yang aga personnel talaria lok sama overtime talaria nen sama kolabo ko santin malwa tong puinen ni right on tong kanen Pohnpei State Government crowdwood pilang tala silinan sama o benefit ninduan sama day ko saneti talarian ng sama Sailok ninduan ananen Pohnpei Community Health Center talatanan o ninduan kerektikan consumable tala silikit communication tala kit sama pilial o kas essential tala niya kapat pa na tala nen sama medical supplies patpato niya kapat pa na tala nen packet sama o professional contract magnapali right talk tegan sa Pohnpei Health Center ni minuan tala one nen reyakit sama o sa ngalawan sa ngamen talk chama paluwakan pukaki wasa mekin kosan ni eri ikamelele me kawit me patronan men KBS HR and kawit kupuracay long kamanamantan resolution which o kasanti malwat the legislature would ang sawaskan mapadosang masliki resolution makamanamanta apni sawaskan na kan pado to resolution o kinamented ay may resolution would pado kan mom na niya alam may Mrs. Speaker sakara kupurmawan malwat darin kak ang usabon man kita sawas ka sambalwat po kaya palipuin ng tonto to ko sabis ka sambal Pohnpei Health Center pa kiray men Pohnpei kan kalangan mo Mrs. Speaker. Carl, pwede ka present resolution na pukuan sa silu, laban niya rin sa kuno. Miyata masa na ba? Speaker. Amoy Vice Speaker, Apram. Kalangan muna ba niyang sakari kung sakatan kapong kabat-sabat. Wow, pati yang napuyapuyakan may pati yung niglang mga kamoy luwar. Honorable Senator dahil kan dapat yang jadi tentang Speaker dengan kayu tapong yang punggal chairman KPS wewan saya sedang projek kanela me projek mission amen kita kemudian jadi projek nasional Chancellor mau kamagut memyayer pasalar masa nabe ipan pona sa kamagut koros mautung kamagut to masa ni Pwuhng masa ni so kamagut poita tarutung tiar masa naben LR puan isak silu lebnya isak kuno tabang katian anusus koros mautung LR puan isak silu lebnya isak kuno kawatanin lima palimaun kalangan ensansala yang way masabul matay dusus metake toke LR apkuana isak silu labnya isak kono usus isak walu koros hutung osutu mawuang LR apkuana isak silu labnya isak kono lamawar kan beliau bonus aktif Legislature resolution and the Pwuhng a proposal for a resolution setting forth the ceiling for appropriation for the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026 and superseding previous ceiling for appropriation resolution for fiscal year 2026 in their entirety.
for adoption. Dahil ang katiyan ang masin ba, iban po na sa floor leader, latoran. Langan speaker tunggal waon tutuwa taba prangkat tuwa speaker may sakara kupurmaon niya dahil ang kakotya masa ni legislator resolution number kuni sa kuno labalyan riso kuno sa palman kita. Kaya man, Chancellor kawit ta kamagatan floor leader, karos mautong kamagatan masa ni Yay, Pwuhng, masa ni So, pag kamagatan po itak sa ibang katiyan ang masin ba. Kumay ko po speaker ang po na sa introduction Yay chairman card. di kailangan may Mrs. Speaker ay tunggal wa sa bal bangko pura mo yo bangko pura kan kores. Kawit pen kamadan pag the resolution of kuwani sa kuno leban yari sa kuno essential non governor communication di PC sa payo leban yari sa kuno. Me kawit tor ang bangko pura malwat puita natin mawiyawi ang tiyan mo ni tatok riyakit resak silu. Me one morning me so the tatok the tepala on in duan kawitin finance but one unassigned fund balance but pano one tala million riyaw. Hari 9 million riyaw wat kawitin kabina buegi kasantin tatok me chaptanan administration in Mawakan o legislature kaisak o bil ang o Pwuhng anane na pali moni kan me butaan pangkin patulang local government kan person silisa kan moni kan meragregta the revenue kan meragregta na neutian tatok wawat kan pasa natit ay magnala eleta sangan mon wat kan market ni sangan mo memia tiyan monin eupar apali person silisa kan eupar. Mr. Speaker kawit memia sang kabinanan communication 5 sa file laban yar sa kuno million riyawat and kakanene din momwat million 0.5 and kaknene diyang iray local government kan po na pali mo ni mesotre pali yang ray nan parin mo no riya sa kriyaw. Dari kanene din mo no what essential nan sa session and ayo me ay tawen pasantin kanene din mo ni kamanamandan question you me chapiata uyaben kanene mo ni melel person silisag me uyar wasin pasan ng kosanet makasaneti no mo what when kabangamarang bangken person riyaw point 2 saktuaw when kichi me kinsabul man ke laut person de isak 8.2 keu patu tu kolonia person de isak 0.8 madelenim person de isak 1.2 saktuaw mokilla person riyaw point isak 1 net person de isak riyaw nukuwaro person 0.2 isak silu pengelap person lemau point isak payu sa buafik person riyaw point 5 isak 8 sokes person isak su point 2 wo u person 2 point 1 isak silu. Mr. Speaker kamanamandan resolution what meban kasaneti one mon word nan sa matal kubulap ay kasambal ki uya bento tawag dan kakapwel nuwan matang koros ay mele yang men sagara kupurmawan malwat pwede ki paisangan million riyawat ban uya cheten tatag me legislator kakapali ki ananakan mawuki 11 million jalan kaktatong kiyang anan kan mawanon nan kamedi kan melel samumay kamatin moni ay menuwa kara sakara malwat kupurmawan miyak jalan sabon man kita resolution wat napan kaya ta sa matay patit siling antiyan monwat sang million 1.5 tuwalop silinan riya kit wono buki paisa kwalo ari
kamanamantan resolution what my Mr. Speaker kamelela may kasampal wag miya question natin mo ni kay pilpat patu bang pura tay nan session what mono buko ni tay bana pali ya pe kasal te miya mamiya mo ni te sa tumoni at my Mr. Speaker ay tungal sakar misik wag ele na nabasangan resolution what apu yawi murin sa wasinayo apu kamelela man sa ucar purkanen kak mangi kawit na essential mintuan governor communication na itanto kawit pen resolution what ano yara la may Mr. Speaker men pilaw kapurayan kupurmawan mayo maluwad ang kaksabulman kita resolution what kalangan may Mr. Speaker Kailangan Chairman Carl pwede kawe wa mau ang resolution na kung ano sa kuno labi sa kuno may ito masa na ben resolution kamu yung Senator Tuan Kailangan Speaker ay tungkol wawan kung kami pa-explore on governmental kan o Israel kan yung tatang kayo minsan na ganit mo imen mo yung kalalabak yung imen batuan uya o mo yung ete mau amount yung cabinet request dito mo dami imen kalalabak ng kalirayawan resolution line walu carry over unassigned fund balance of fiscal year 2023 mo so we are kita na bayang batang tama miyo one centut 1.5 mo essential mo 2022 2023 may kalalabang kema amounted bayang batang ng siling nami kailangan Senator Edwin Chairman kamgak kawait kalalabak mamiya ay kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa balbang kupuro mo yung pangkupuran ko ras ay amaduad pang kaparapatiyang tama miyer na sa umatay patit apan sansal na monuwat patosang atitin 2023 apa napali tiyan mo ni Rekatri sa Riau masay apal lang local government ka apan sansal maluwat na tiyan mo ni mowa kamanata tala milyon point Riau na tetala wallop na apali ekis mo ni masote apal lang local government ka nantiyan mo ni riyak sa Riau ay magarata wawat kabnakawait numom na miya ang kakaunsak wan mo ni masay kapal lang rail and sansal me uya pentatagwat imagan miyamet murinati tagan uyawi pati kanene kan uyawi yang moni kan o legislature kan pasan kawitin kabanan induan kawitin kampan moni ari ente me moni bukat koras miya moni kamanamantan resolution wata akaka tatak sangran wat patola mai sute del kupuran Senador Pwuhng ay tunggal sakar mesik po may nayali ay kupuraw mo sute sainsal an kakawait an sainsal na ya tatagwat at ewiya atitin riyak parin tatak riyak silu apa napali duwan mo ni masay kapal lang local government ka nantiyan mo ni riyak sa Riau kalangan may Mr. Speaker kailangan Chairman Senator Edwin o dami
imen uyatay kapung ong chairman ong kawa watame sansal moin ite wasame itungalan ki akis moin iran kalalabak koyaki communication mesansal tong tailo sang option kapna mesansal audited amount of $2 million when ka kanapali fiscal year 2022 online waluwat wasami pwagi about unassigned fund balance on fiscal year 2023 at moy na availability in central pan bilmiya year mintate situya audited amount lore mo kasalata rawat pwagi mo tame mo essential model rawat on 2022 audited amount kalan Pamawal Senator Edwin and Congressman Senator Mikel. Kalang speaker ay tungal sa kanan wow kam kaburang kakpuli sa pulmo mo yung tungal kay titan nilang protonan wasan yala malamut ay tungal wa bang kapromo 5th floor honorable kumbakapay honorable Senator Scoros pilwa na giralakan mayang sobay yala malaman man sangut ay tungal ranmawon kapay ang Pohnpei yung sak main speaker mo ay tungal singkalala pa kapanto ke secure million riyaw pumoy na sansaliyawan magtaykat kita ni protection and fiscal year riyaw katriyasak riyaw mo na titawi-yawi ma million taba magtaykat kita siluda taba nan kanto meray kito present silisak kaninilanger local government ko present silisak puretiyang apali anana kanen Pohnpei state government sang nan general fund ari nan kawit magkapanak dito million riyaw may kawit dito on a sign mabang present silisak million riyaw po actual collection no abang present silisak mainutan abang po panangan milyon e upon limaw main kamti bana nanu utang karorong taba mau utang kita marakawit ke milyon riyaw eksekutif perangka kawit pergi milyon riyaw me tep present silisak mabambatolang local government ko amma present million riyaw karaniang palilaw million e pun lima patulang local government na lima lop patuti legislature wutang kanek ori kamelele me irad mo pananane motion and patoyang po enutan kawewetete puma utan tepin mo ba million e pun lima ba patosang po yang polawon ni fikirin present silisak a million ikamelle me pan 1 million lautiyo aban tauli million riyaw ari iwyagi kalapak yu met pogi ruwasin pa sanung kusunet mawya abo met only protection o actual collection and tep mamia nan 22 ari may speaker mo naban lel nan rotoro raiban musong paki karong mo patok kanina yan mo yaun ang kawit mo yawit ito we enka kutan kawit tumaw uya bantatak or makalangan yo mo may sang nan milyon riyaw ko lang local government ko lakalawo karaniang man present sisa kabeteya ala balang kalangan waktok uya bang kanina may pasantupan pasan ko sanit kambang ko bro pergi utroyo met o kawit yung sang option ka na i sudah mampai kasal kita to kawiman kawet tete o naibo utan actual tetama mia aluati gon kakawita bali ananen way pakonan Pohnpei melay Pohnpei state government ko anan soto mia kalangan me patulang local government ni kapungki melay kapungki bugi realok sama ban patulang win kiti labang kalangan yun ay tungal sa karatamet
iuyagi-try tungol general statement. Kalangan man speaker. Kalangan Senator Mikel, magpupurahin po na sa Chairman Carl Pwuhng kawit. So, sa kayo na muna kan. Kalangan may Mr. Speaker. Isa ka rin mo sa bawal, bangko puro mo yun, bangko puro kan puro. Ikapin kumelel, kawit mo, mamiyasang kambagabay, Honorable Senator Mikel. Sa insal me, anasain finance, laos sang million riyaw. Ay iwan mo magkapinapagpagkakala na paliyasang met. Sa insal man, sabol memen kapesya. Kaya na paliyasang million riyaw po ima available sa watch. Tapos ansal may monument step nanti yan monuwo but pa rin million riyaw point isu sama ima ansal na natit may pagkataw tong kachaylo. Apil ansal may miyat yan moni kay may administration mawakan so ta paliyang sharing 30% in local government kana rimag tayo isang kapong. Ari ya nenen 30% to teka nenen 30% to esa to wat sang million riyaw mamiya uya to men kawi pui yang aki pui pan kan kaya jan pui pan pui ta natit masay apol lang rail ko ay me tatakot sang pilapalin imen pilkasaleta me nan kawit pa na mabilmiya kami din moni o tarag-tarang kampan moni anon warayla wan moni me lakitiyan local government ka o kanena nantiyan moni kan nan kasantin tatawang kan me dalatal nantiyan moni wat projection makintatawag million isa email eta million silu makinena nantiyan moni kores apo tete yang legislature me audit kan makinniya utan one moni makin we are revenue kan laut sang million isa arian sansal bang kuprokan we open na miya ma projection in tiyan moni ban wata tokan legislature o kamban moni ban kawit ke benama million siluo panut patota million tayo o inambeo mabanto nan FY 2027 kupu-kupurawo pwegi moni kan masay apol lang local government kan na and mayor kasantin tatak mapan kasanedier mapan apol lang rai numomuyo mapan patapat akaiten apan kenauyawi o atit uyawi moni ap kanen eriyang kawit mo memiyasang kamagabayan Representative Mikel iwan magkapinapagpagi kailan apaliyasang nan unassigned finance na sansal na na dito million riyaw at ay kaya ni moni o karusmet talangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl miyadra masanaban kamudan resolution of kuna isa kuno labanyari isa kuno kami Senator Ned Kalangan kami may speaker moni pa niyang pato ay Speaker. wow kapatapat patang sekarang kay puno yo wow mapato yo nilang nanwasan wi alamalam kay tungal sekarang wow lapan kupura mo speaker on ki Vice Speaker Floor Leader Honorable Senator Koros wow no kiton way mayang patang men kapesya wi alamalam dimension ranwat nan men kapesya kan wi railen mamangi patpatawan wi alamamen wi parel kan nan pinin ko senet kisete irami men patawan sakar kitao chanceler ay iteme luweti ni wow kargarag men patawan yata kamagit teler tungiti masan be pwede arail kang yan ritung ito masan pe ibang kaprolan floor liter so na siya yield floor on floor liter Kalangan Senator Ned yield floor on floor leader kami floor leader kalangan ng kupromi Speaker kalangan Chairman Net
Kay tungal cakar mesti kay tungal wa speaker sani wa pana kawit ni tungal nanti aiman patuan yo kamakutan tayo lang kapantela legislator resolution number 1 labinari sa kuno ni municipal matay kalantar ranwat. Kariyaman. Chancellor Mao kamukit memie Jarang kapantala LR of kuwane sa kuno labinari sa kuno ni mun kalendaran ranwat. Paros mautung kamaguto masani Pwuhng masani show kamagit paitar chay kapantalar LR of kuwane sa kuno labinari sa kuno Pwuhng ni mun kalendaran ranwat. May ito resolution Legislature Resolution number Pwuhng tayo lang rin sa kuno, a proposal for a resolution, further amending Legislature Resolution number 111-25 to provide for the legislative acceptance and approval of additional grants for the state of Pohnpei for adoption. Dalang kakatianan mas na bay pampo na sa floor leader la toro. Kalala speaker tungal wa untuk tu speaker may sakara ko purma mi tayo lang kak masani legislator resolution number 1 tayo labinari sa kuno sa kulman kita. Kariyaman. Paros mautung kamaguto masani Pwuhng masani show pag kamaguto po itak sa bangkatianan mas na ba amay ko propuento na sa mga introducer Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa balbang kupuro mo yun, bang kupurakan kores. Kamutan pagpag the resolution na pagkuha niya sa tayo, laman niya, riya sa kuno, pita ito, kawait pesansan ng Governor Communication, di mapagkuha niya sa kisu, laman niya riya sa kuno. Pagpag kumaluwa dyan, ang wandalapanan, bakit sila pag-isu, may kamanaman sa nga government dinamar ka pada tong Congress na resam no ranwat patoyar bang pura child puento sila tatok me moni wot kenapa pali pan kamban rosan mau program madan ke Pohnpei family planning program o essential me moni wot no unsak pangkanen dia yang punya neral contoh tangkan mapa pali program wot pan kembang rosan mo kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman po kawawan LR of Pwuhng sa tayo labinari sa kuno. Ito masan ito Senator Simon. Kalangan ko Honorable Speaker ay turol sakatan wow masakit na palapan Pohnpei and malwot rawat nagsawot ay turol wapang promise and leadership o kati usapan legislative kay sakyo pilman kasamo ang nagiralkan na patang tenang kalawiranas Speaker Imen anak kawit na chairman of committee na kawit essential may Title 10 Family Planning Program natin patuloy sa panel sa population na first grant date April liw Parkoros yung sakla mas li sakla Parkoros essential may muniwat magtayo na nasa ni mem FY26 kapan top ni April liw o panak mas ni sakla 2027 ari ini kasampal ki speaker pwede ng panak year programet all year NGA lalado Pohnpei State Fund buat met kaya na nasa lina retano ya reloy buwagi resto ng painong rin sa April liw kawo na miya repan kapta pa isang ran ng resolution na kapta riyad mo na tayo pang karanti marapan kak alisais may patuwa ng man tuto tong karuyad dog lito ng tunat apos ito pa ito riyad mo na tayo pang kawan tim meretang kak poi-poi sang April ap kait sang rawot ni rawot apan kaman-kaman pag imerelo yung plan na tira ay men kawit na ay men kalala pak na syuto uya payo chairman o sa purma committee kak text ang yung po kaya quarantine resto prong yung tapal yung ipadron mo resolution yung yamu munapan tadok isto patuan na rin mo ma niyo uya po kakuya uya ay men patuan
kanina. Kailangan ng kami speaker. Kailangan, sansal magkalalabak yung sansal. Muna ibaan po na sa chairman, Senator Ned o Senator Michael, kawatan ng Limara. At kamu, Senator Ned? Kailangan kami speaker. Pwuhng mayang ye o pagyansyaw samarawan wen kitimen ay ban il florong Senator Michael. Senator Ned, yield floor on Senator Michael. Senator Michael. Kailangan na main speaker ay tungkol sa karon wow sa palbang kupromi vice floor kampakabayan honorable senators kano tunto talk relakan mayang sobay wilamalan pulikran mau sa palong ton way pokonan Pohnpei. Kumgubro main speaker kayo man kapungki resolution what o one mo ni masansal pag-iyo balima akayan so mo yung pantatok non-compliance state song kayo sudatok panakin pantala ang suntatong ka na rahil opal i patawan taman na nansokan me patular niya pak me momot kasampal wat kalangan o apaliata poy-poy pagi awarela mo yung sang nisudatok pa na apali kasampal wat and so wasa uyapan kakairtaan rosanayan ewe panenay nanwain Pohnpei en kasampal amay sudro uya itu ngala assignment o pang kalalabak ni momon malaking tiyasang po sudro chok silgaw te men ka kaya namasang kabanamaitan inangan wan monuwat apo en kakso sayar may sudro uya itu ngala assignment wat po yan kakaya petak ni malaking tiyasang kumkubra speaker. Iman sa kalalabak rin, Chairman in Finance, one tanan package sa mawat, patuto, kaniniti, tabaman patulang, nabali po ng tunto ko, sound kan, Chairman, uya kalalabak wat po, ang kakawiti. Arya, iman uyagi kalalabak yung yat karaman ay tunggal kalabak speaker pwede federal program ka makaneneti anan pachat kan dalang kaktok ma moni me patuto sang libigan song poinan lial song kanyang patulale ayan apol to sang tan paluko or pwede at tokayor federal program what de aluwat one tanen sama daiman uyagta kalabak and kawit you kalangan man speaker Mawal Senator Michael, magpupureban po na siya, chairman, kung kapan siya siya kalalabang. Kailangan may Mr. Speaker ay tungalwa sa palbang kupromo pang kuprakan ko si kapungki kay naman kawit kasampal mamiyasang kamukabayan over Simon o kamukabayan over Michael ay paduan mo miya kupuran Senator Ned yield floor Honorable Senator Michael ay man makulo-kulo de kupurawa kung kupura may Mr. Speaker in short chat pura ita sa pangalan mo kay na mo ayo may sa wulman ko yan uyate pasabangaw kalangan may Mr. Speaker short chat pangkulang chairman kalangan kung kulukul kabulmatay tatok ma ime ban patrawan ban po na siya chairman mon Senator kan koro siya ban kalalabang ito Ariay ban patrawan po na siya kamagut masansalasang chairman o yield floor o Senator Ned kulukul ito kupuro mo yan kamoy Kailangan kami speaker, kailangan kami chairman in committee and morning. Ngayon me tepkilar kawewe memie. Oi patungan kawai tungal pe, yan patungan yata kamagit kailan ito hindi macam itu. Ari iban pueki ay loro iltong sang chairman and finance ay iban patungan kapralan. Kailangan kami chairman and finance. Kailangan Senator Ned ay mo kay din kay na mo yung takalabag yung masan Senator Ned pero iban
Ito wan ay padrawan, pono sa Chairman Carl, wan ka kaimchak sabal matayin masan o kamutan resolution, kamutan ko sunod resolution word. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal sa bal bang ko mo yo pang koros. Essential na kisian mo nuwat pag grand wat kamanaman daw kanenet yang nantiyan mo ikan. O sudut peyan sa bulmatay fiscal year. O nintuan kawitin Senator Simon matiyan Granwood kincap Abrele o yung sagla masili sa kayo. Nan Granwood ni kamanamanta one apple dong the assign dong Pohnpei State Government padpado ni 11 million walakit pabugis li sa gisu. Ang one monuwat wagi nene to nan matolen quarter kan talapanen pagat silubuki siwat koros nintuan kamanamantan monuwat pagatar to kawitin secretary treasury na FSM one monuwat pon bana pali po nan chontatok anan kan kecai lapalian nan kisian mo ni may apel dol pan pura tel saya bil kamanalan ni sangon mo resolution may apali wenan equipment supplies travel o kamalagay mabil uyawi yang namanuni apil sansal me Grandwood ni kamanamanto apil ugadaglan ni ara apil kasambal ki Pohnpei kamakit po ng chontatok. Riyong kamban rosan mau iya umele yang mono pukate mogod ni sangon momod wagi atay kaya tapo ng chontatok person pa sa limaw. Riya reflected din ang kran kan mapan patuto ang kamban rosan mau mabanyang akir adjustment din kusudan po ng right chontatok kan patopan kamban rosan mawok tay kasik masangon kupur mawot sang winamarga pilman kakademiyong iraikan me patopan kambang kamarail me pulban federal program me yang aki melel special education apan kupura child may sangan ranwat ikabung ke kawitin honorable senator Miguel kukemen katemen mau on sansal memohon pukat nuinsak pana pali po ina right on tatangan babo pali program and family planning tan kawitin sa matel kamban rosan mo kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman Carl miyadra masin ban resolution kamuy Senator Simon. Mike. Kailangan Speaker ko sa pala ito ko sa karatan mo. Tapi hindi kaway wasang chairman and campaign finance. Ang kakilsensal na nito na masa ni granted ang sampar limaw. Para mo na magtayo na masa ni yapit pa ng tuntato. Ang parang mo na biyak sa kunap. Ira mo kapunod ba niyo? Ang sawot, kita kot-kotin ang sabungin tune. April, EU granted effective. Element pantalan notice of award to the session in Congress karena terbawah dari itu pantalat network. Dari ay tunggal gubernur tu tamer liyong par nakir. Soto kak pay kita apat mon. Dari moimen ipatuan to pimen patuan masuto biya payok dai kak sawasa tontotok ko. Ilawa tu wasakinan tatawag me Taipan hang Grandwood o Pohnpei pan taula o tatawag Israel toptan ni April and pawat po kahit nakarel sapu Grandwood apan tala o pil kahit na ginala FSM main pil tight po miyak pasantin tatawag na FSM
Men notice of award for panlalato utang Congress pananana wiyayang so magdahil ti wiyayang isawat. Aso ba Congress pandaksang harapan process allotment tapi yan so ba pagkatapos kita. Ria ma chairman pilgak kawait ni telepon apa may kot met di mana-man may sa palman ki po ki. Totoo kan te loyong. Biar pan ang robot. Pilalam ra kau batara right tunggal action tatasan sa matay to. Action ko to wala o kapurpur po. Estra tokta April apan tokta ni June ni sa kwalu. Aba may patrol tayo mempogi magsay ka apali ka apal me loyong tab na Europe pero brown loyong. Kailangan ng kapos speaker. Senator Simon, Chairman Kumaledi, kamu Chairman. Kailangan may Mr. Speaker, itungal sagaran mo sa bakal bangko po Romeo, bangko po Kangkores. Ikamanggi kawoid maawan, Honorable Senator Simon. Sansal me, kruanwad kinapali April lel masili sa kayo. Asabal matahil fiscal year kin October lel September silisak. Ari tatawad apa napali sang April lel masili sa kayo and tiyan mo ni mabantap tamagit nan October resa kono patola lel September silisak resa kesu. Ari when kaina na ba na sa maday fiscal year o kran pukat ay may sansal nan men kabese o nan resolution na moneward we are about one FY 2027 Pohnpei family planning program. Ari ebol don moneward pwede ban yang aki tatawag me ban mokin nan FY 2027 email yang kawit me padonan resolution what ya minimum what pwede paysangan moneward utan ban mokin nan 2027 pwede ban expire ni masin sa kayo ay uyapen bolton grand pukat me yang kosunadi wa mi ranwat me moiteng kapinan kingkak tatang ki niya ban kapat penanan eutian moni patotal million wen kak apali grand kan me ban pato sang amal ka magcai kasi kap sai kendala to ari ele reportin one morning me kabina apali gi right on the tau pukat sang October lele to masli sa kayo esure saltong committee pwegi contoh tau pukat arael uya the tau pan sabul makawait committee kin kaparabor ki me contoh tau pukat uya alal pui ni mo ni wade pan patoto abano to reimburse sa maday general fund ang money kan makapinatatang ko po na papali iray contoh tau pukat ninduan kosunod memorano. Ramai Mr. Speaker and Chancellor Grantwood at the Jana Padawan FY 2027 magchay sa katyang lale aban tatok sang nan April patola April un parwat patola masili sa kewan riyagit sa kisu ari ikapang kawoy to buwan piluya ran kupukupura uya ban tatok magchay nan apali when kin kolokol sana mau ni right on the tau pukat po miya pak anso makran pukat kin panda to arakin sola pete kaglel sompong mawat mau po at the ten pukat kila sompong riau at sansal monwat utan pampurala chef nintuan kawit masansal puinan right on the tau kan sang ni April 11 parwat patola. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman Carl at Chairman Mauer ay pampunan sa Vice Speaker. Kailangan Speaker itual suruh nuang sepal. Speaker ikat mungkin kapesekan koros misalnya kamelelam ya ini nun apalianar di kasalkan memi. Anual dan betul kemagut jalan kerja untuk mahasan dan resolusi.
Chancellor Mawar, kawitan Vice Speaker, pagi amia utupan kamaguta iban ponase koros mautung kamaguta masani ei Pwuhng masani show kamagit paita ter tingtir masana benella repone isa payu le benyari isa kono betre bangkat lana no shoes koros mautung ala repone isa payu le benyari isa kono kawatan nilime palimaun Kailangan insansalayang way masabal matay lusus metoke la rapone sa kayo la banyari sa kono usus sa kwalu o soto mauang rango tay kamanalar kamotan resolution watch. Masala resolution kasul nantiray paan po na sa floor leader la tore. Ay, kailangan speaker no wow, karakarak man pagkita tayo ng kamal malap ng show. Kariyaman. Ang salang mga kamagit tayo ng kamal la binansyo, tayo paan kamal la binansyo. Ay, kailangan lo.
Dahil sa paler, nan sabulman tayo yung puro mo na tayo kung multi-floor, may sabulman kit parantat o iban, tor parantat o floor liter. Ay kailangan nag-prom speaker ay tungal sa karwaw sa palim at patuta bang prom katuot. Speaker may sa karok kupurmaon niya. Tayo lang kakrop sa mga tayo kalender o prom sa paltalam pa na item ng paisa ko yung standing come to report. Kaya man. Saan sa lang mga kawait na kamagadan floor, tayo sa paltala pa standing come to report. Paros mo itong kamagadan masa ni Yay, masa ni Iso, tayo sa paler, o tayo ibaan po na sa floor liter. Eh kailangan nag-prom speaker sa kung mo may tungal wow tutuwa tayo may sa karok kupurmaon niya tayo lang kak-place standing come to report silip ti sisak payo na pinariyo sa kuno ay sabon matay kalender ng ranwat. Kaya man. Saan siya namaw kamagat mamiya, pag-miya utupan kamagato, ay man patawan tayo lang play standing come to report silip po kayo isisak payo na pinariyo sa kuno paan sa matay standing come to report and ranwat. Makoros placer ay paan po na sa acting. Standing committee report nante silipri sisak tayo lan risa kuno. Mepit legislature bill nante papi sisak riyaw lan risa kuno sang sabunum committee finance. Nanangga katiyanan mas na ba may kupropoin po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga wow sa balbang kupromuyo pan kupurakan kores. Nuwaw karak-karak pada sa mga kamatin mo niyo kamagad maluwat siya lang ka kuya ko puro standing kami the report silip kisisak tayo laman yari sa kuno. Kaya man. Saan sa lang mga kamagad mamiya, koros mo itong kamagad to masa ni Yay. Hey, Oo, masa ni Iso, pag kamagad tayo po itak tayo. Bang katiyanan masa na ba? Kung may kupropoin po na sa Chairman Carl po ang kapiyata. Kamu yung Chairman. kailangan may Mr. Speaker. Ito nga wow sa balbang kupromuyo pan kupurakan kores. Standing kami the report silip kisisak tayo laman yari sa kuno. Itan kamotang usinat pa po kisi sa kriyaw laban yari sa kuno kawait pa miyanan sa aman kami na communication number lima po kisi sa kriyaw laban yari sa kuno pag umalwat yan kamanata one mo ni mapita pan option kabina sang pan personnel awan jala silikit and kak reprogram o patusan pan personnel patutiang pan POL Sansal me POL puegi ya pada item toror you. Ay me le yang kawit wajah miya sang terang kampan moni me kamanaman dapan all others nene yang ada kawitin pada kan me sansal pan all others so sudah yang agak POL. Pag-wo en kak muy yang kabinan kak auto kita sabol me budget in POL wanjala silikit may pay tapan personnel. Mr. Speaker, nan karong mauyawi essential kawin mar memiyasang terang kampan mo niyo option budget ang budget analysis mauyawi yang sabulman kabinang budget magkawit one morning may pay dahil kami tisote sabulman ke pay kasal mo nuwad miya o wiyak sen mo ni makamanamantar. Pati ang met may Mr. Speaker wasagis ng report which essential me kawitin terang kampan mo ni mabilyang aki pagpag sang kabina na sabon matahil sessionin nan week chayo chay kamanada ko sa nadyo ma-reimburse wanjala riyanan wanakit ang malan wawililan Pohnpei buhay kumuni marakamanata o tatang kiyang kauban ranin tiyak essential mamunuwo padosang nan muni makamanaman ng malan wawililan Pohnpei saraw eri malwat kubureta buhay kaya so detete ma one muni maban padulang molen wawo miyanan sa Matay General Fund wawo padosang nan moni makamanaman taong kabina and pakita Pohnpei kasamo meeting iyo madang ke Micronesia Island Forum. Ranwad may Mr. Speaker
pag memiyasan kabinan induan terang kamban moni ya kawai tenan karong-karong kadete memoni mi malwo den kak sabul man ko pur mawo pileu kapurayang wanjala rianen wan kito ang pajet memalwat kamanada mewa padon wanjala lop dimanen dan kakapali meeting kasambaliu makin wiwiyaw nan parwat Pohnpei me pan kasamo imen padawanda me mie technical error mie nan report puegi atal wawe ngan so puegi sabul madai session pani musak lalakaw pasawo nan report and chancel me technical error yung aban padawan me kamiti pagpagi kalaud lan mono sang lop rianen panen o koburbultang lop limanen anan robot padawan maban pado sang lop limanen o pado tiang lop rianen panen eri ada lop rianen paket erbuegi robot yumet o robot wat panitan kabumadan ko senet aimen bagu kupurakan engkak sabun man ko kupur mau ang robot wad na kupurawat na wasawan ang robot petriyaw para kerap silu me apan padawan memono pan increase o padosang lop rianen paket ang lop limanen. Mr. Speaker, robot wad panitan kamu matang kusanet ari engkak may-mayang sawang may kamitin mo ni engkak utut pun kawit mesain salong robot wad o niya sumaksay pandel nan pil utan floor amendment yu bang kabung alawasaw nan imen bagi kupura dahil engkak kupura me robot wad wasawo technical error yu mo nambe ko bukitag peseng naban pato mowel ut pato lamuri alayang kawit momonia ban sepulap so monia bang kalaud la o sansan ninduan kadeten terang kamban monin an karong-rong na mono wami I kasampal ke mai Mr. Speaker tatakwat puegi niataken kasamo wejekan akin uya saran way o jalan kak apaliata puegi sama dai session ban imusak lalakap I mean nuwa karak-karak bagi bahan kupurakan jalan sabun man kita report wad duan kawit may padawan ko pumbulan wasak so o niya bahan wadawat kayuran wad mapayang mga miya o puita sa maday session in lakap mapan kaunsak uyo kupur toror wad ano wadawat kariya at ay bangkat yung lala floraman man ba napali wasaw ano yara lang may Mr. Speaker ay tungal sakar misig puwi kita misan sa ng report apag kamera lang kupurakan misan puwi at ay lapali yung moni yan anew ko sa nadyan mo kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl puwi kawewan standing up the report silip kisisek payo laban niya riyay sa kuno kamoy floor leader ay kalangan ng kamu speaker ay tungal yung pausapalan tutu ada speaker kamu kupura mo na ibang patola ako mo ito yung ansaw po yung taprapilit ansaw kusit man nuwaw karak-karak o sa karay kamoy katito kasampal ang kaksainsan lang sa pulmatel record na Senator Perez kanikin matalanin niya ang pato ang sa pulmatel yung kubur kasampal Kalangan floor leader Latorre record and chancel na Senator Pahrek pati sa pulmatel kuya kupuran ranwat kalangan speaker kulukulto dahil kat nan masa na standing up the report kamoy floor leader ay kalangan speaker ay tungal wow sa palan tutu ada speaker man kayo melal uya kaping ay tungal chairman mo chairman finance o kaping kita talk may standing up the report what itan and kak sainsal ele irawat ikaping gebagi uya irong kapunot melal ala to so pio ala ri sainsal me budget POL budget line item utana bangkin coro rapan suka kopol sangnan all others o uyapan sakar de mamason kan me kapina men
Chapulman ku pue ku wen Pohnpei ong tatok kasambal yung ikang parato mepan tatong ki lop liman ng sama ipatong ay tungal German sang ni karapakan mempatong yata kamu kecil yang ting timacan pan report wo Chapulman kita. Amen. Chancel mo kawit machancel harus mau tung kamuguto masani Pwuhng masani show kamugut paitar o tayo tung tier masani ben report nutungan kawit machancel sanger Chairman Carl wasakan technical error kan me chancel nutungan kawit me pan kapung-pungula wasakan dahil ban kadlaw suski standing Kadkadaur report siluk pisi sekpayo lebihnya kaya sekponon harus mautung kamaguto masani Pwuhng masani show kamagut paita dahil sabulman kita standing Kadkadaur report siluk ku isi sekpayo lebihnya kaya sekponon sang sabulman dahil kamitian mo ni ngito report masalah report ay ban po na si floor leader. Kalangan speaker ay tungal wall sa palen tutuwa to speaker in sa karo kupurmawan niya tayo langgak rep sa palmatay kalantaro kat kalampan pil kalanta. Amen. Chancel mo kamagutan floor leader. Pag iya utupan kamaguto tayo kat-katier pil kalender o ban po na si acting. Legislature Bill Nanta Siliputuay sa Kasulan Reso Kono, Legislature Draft 1, a bill for an act, amending Chapter 8 of Title 42 of the Pohnpei Code by adding a new section 8-202.22 pertaining to dredging and landfill for shoreline development in Omar Socas and for other purposes on Korea kung sa Plangatawa. Kalangan dyan ang kakatiyanan masinabi ban po na si Chairman and Shop, Chairman Edgar. Mone ban patrola ban patrolan pagkita ban William T. Samuel Committee Land o Jakarta. Ejol patreng ko mo. Ong sa mo Jakarta magong kalideki nilang mo siya ko. O men Pohnpei kores. Nan Pohnpei wato mas. Pat portonan malwate patuwe. Wangking komu, wangking pait, wangking floor, you wangking lugan lang show. Patu wangking yang ay senador kan korus, sama tayo staff kan yang patreng sama tayo yung kuburuat. O tayo korus. Tayo lang nung yalam alam ki, kamu matang ko siya na silubuki tuwa siya kichu, la resiko na uwo sa palmanti. Amen. Chancel mo kamaguto, korus mo tung kamaguto masani Pwuhng masani show pag iya paitak dahil ang katiyanan masinabi o ban po na si Chairman. Ilan patong kay Sapalit ng sekarang wow. Chapter 8 of Title 42 of Pohnpei Code is amended. Kapat yang only Section KAPWARESOU, Section 8 tas Riau ke Riau point Riau ke Riau. Mapit shoreline development in Omar Socas. Horror o out-outan wasakan sa depan tao diala square meter nen. Mesansan. Patuilasan ni parcel lot number 0-5-6 Y-C-3-6. Horror karus o out karus mepan abautan itawan kusyonnet the regulation state, Pohnpei state. O landowner o contractor utapan pukoki payment and severance or royalty fee. Imo man kusyonnet kamutan kusyonnet dan met. Pwede ang kakan manamala ay isagare kat silent kak kajana wat karyaw tekem saklang wat puengkak mana-mana. Kalangan Chairman Edgar, miyata masinabi kamutan ko sunod. Kamuy Senator Edward. Kalangan ng Honorable Speaker, muna ban patuan motion kung kupura po yan kagan.
Pagibang promo ni Karkara kay Chol sa karengkay po ni Wawo Kapwuhng and Kakachipacheng sa bulong masansal. Chol Wawang promo ni Honorable Speaker, Ngongki, Honorable Vice Speaker, Honorable Floor Leader, Honorable Senators Khan, Sansal Chol Wawang sa bulong may staff. Honorable Speaker, men pachuan yung motion po Sansal ni kamotang gusto netwatch makupurkan kupurelar watawat kayo nan sa macayad sa sinin ayo open kupuretar standing committee report makawait kamutang ko senate may patch-patchabang kupurkan o imen pachuan yung motion kupurmawan niya sa langgagan sa pulman kita kamutang ko senate watawat karyaw Kariyaman. Masular, masa naman kamutaan ko sunod, tayo paan po na sa kamagit. Koros mautong kamagit na masa ni A. Pwuhng, masa ni So. Kamagit po ika, tayo riting tiyan, masa naman kamutaan ko sunod. Silupkut, Waisa Kisu, laban niya Riyasa Kwano, LT1. Tayo paan katyanan, karyaw kayo sa klan, watawat, karitak tayo paan usus, ningil. O ibaan po na sa acting on roll call. Senator Afram, Amen. Senator Carr, Amen. Senator Edgar, Nine. Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Irons, Senator Chowak, Senator Latore, Senator Leben, Senator Licanet, Senator Louis, Amen. Senator Ludwig, Amen. Senator Mikel, Senator Ned, Amen. Senator Perez, Senator Simon, Senator Simna, Amen. Senator Simram, Mr. Speaker. Hey. Kailangan insan salayang way masabul mataylo shoes meto ko kamutang ko sunod silupki tuway sa kisu labi niya kaya sa kuno LT1 usus Asia 2A o karo sa tungata sa tumawang rang mo try ka manalar kamutang sunod ko miya kamutang ko sunod Legislature Pwuhng ng Tatap Kusilisa Kuala Resa Kuno, Legislature Draft 1, a bill for an act, amending Chapter 8 of Title 42 of the Pohnpei Code by adding a new section 8-202.23 pertaining to dredging and landfill for a boat channel in Alokap, Matalani, and for other purposes. Ang nikaryaw kay sa klamatawat. kailangan isang mo talagang kakertiyanan mas na bibang po na sa Chairman Edgar. Title 42 of Pohnpei Code amended ang kapatayan section 8 tas Riyaw point 360 pit horror o horror o autautan wasakit nan alokap matalani. Chairman kailangan Chairman Edgar sansal kawait mamiyayar o kamagat yubel miyayar talang riting timasan ba o sa bulman kita masular masan ba ipan po na sa kamagat koros mautong kamagato masan iyay Pwuhng masan iso kamagat pa ita talang riting tiyer masan ba pagi tayo ang katsiyanan karyaw kayo sa klan watawat ak tayo pan usus nilukwar o ipan po na sa acting. Senator Afram, Amen. Senator Carr, Senator Edgar, Nine. Senator Edmond, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Irons, Senator Chowak, Senator Latore, Senator Leben, Amen.
Senator Licanet, Senator Louis, Amen. Senator Ludwig, Amen. Senator Mikel, Senator Net, Amen. Senator Perez, Senator Simon, A. Senator Simna, Amen. Senator Simrang, Senator Latorre, Ay. and Mr. Speaker. A. Insan salayang way masipal matay lusus metoko kamutan ko sa network usus ay sektuaw A o sa tumawang ranwat ay kamalalar kamutan ko sa net papisili sa kwalu labinyari ay sa kuno LT1 Miyata kamutan ko sa net pa pil kalender Legislature Bill Number Papu Isisak Silula Resokono, a bill for an act amending State Law Number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026, and for other purposes ang nikaryaw kay Saklang Watawat. Kalangan talaga katyan ang masanabay ban po na sa Chairman Carl Kailangan may Mr. Speaker ay yung alwa sa palbang ko puro mo yung pangkapukakan koros. Niwawa karakaragid beliau pada sa mga kamudin mo na kamagod malwot tayo ang kakuya ko puro kayang karya o kayo Saklang Watawat kang matang ko sinad pa pilisak silula ba niya sa kuno. Amen. San salang mga kamagutan Chairman Koros Pwuhng kamagutan masaniyay Pwuhng masaniso pag kamagutan paitak tayo bang katyanan masanipe umay kupurain po na si Chairman Carl Kailangan may Mr. Speaker ay tunggal sa palbang ko puro mo yung pangkapukakan koros. May Mr. Speaker essential me kosa na din mo ni yumet o tayo bang kadyang ng watawat karyaw o pwede miya kao na batang floor amendment Maban padang upside lalato. I mean nuaw karakara kamagod malwot tayo kak kapandela ang sa matay station in lakap. Amen. Oops. San salang mga kamagutan Chairman tayo ng kapantela kamutang ko sunod pa pisisak silu labinyari ay sa kuno o nasa bulmatay station in lakap Koros Pwuhng kamagutan masaniyay Pwuhng masaniso Kamagut paita tayo kapandalar kamutang ko sunod pa pisisak silu labinyari ay sa kuno o nasa bulmatay station in lakap Iyata kamutang ko sunod Legislature Bill Number Papu Isisak Riyaw ng Resokono, Legislature Draft 1, a bill for an act amending State Law Number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026 and for other purposes only kayong Watawat. Talang kakatiyan ang masinabi ban po na si Chairman Carl Kailangan may Mr. Speaker ay tunggal sa palbang ko puro mo yung pangkapukakan koros. Pilaw pada sa mga kapatid mo ni nuwaw karakara kamagod malwot tayo lang kakuya ko puro kayang watawat kayo kamatang ko sa netpa pilisak riyaw labinyari sa kuno. San salang mga kamagut mamiya Koros Pwuhng kamaguto masaniyay Pwuhng masaniso pag kamagut tayo paita Speaker pan po na si Chairman Carl Kailangan may Mr. Speaker ay tunggal sa palbang ko puro mo yung pangkapukakan koros. Iman pilaw pada sa mga kamandin mo niyo kapag kupurmawan malwad makamanadar stand ng kamandin report silupisi sa payo lamangyari sa kuno makaway kamadang ko sa nadwad nagkupurayo pasakis ng report wo into one pansansal non-journal pwede technical error yung wukit pa siyang kaway din mo nikan ang sansal tatawag wo panapol o kainan lanan kamutang ko sa network apo kaya tayo bang kadyang ng watawat kayo I mean nuwaw karagarak sa karamalwat kupurmawan miya o kamanamantaan tala silikid na pita pan personnel pan option kabina ang kakapuliang pan POL o kamanamantaan wan tala riyanan wanakit ang kakapurala o apali ananin Pohnpei nentuan kabina pan kasamo meeting kasambali madang ke Micronesia Island Forum we kemalwat ya tatang kisang wan monwo wen kak kapuranang sabun men malen wow mon ma pali ranen ko ben siak
Remai Mr. Speaker, nawaw karagarak, kagaramal wot ay kag kamanata kamatang ko sa netwot ang wat kayo. Kalangan may Mr. Speaker. Yemen. Masular, masa na ben kamutan ko sa net. Ay paan po na siya kamaguto. Ako kupura mo na ipaan po na siya kamaguto. Kamu Simon, kumkawatan ng libang. Kailangan ng kamu, Honorable Speaker. Kasi pala ito ko sa karatan ko kang purakan. Speaker nan session nin yung na specialit. Ipatuwang kasalita itong concern mapit all others kategorian budget in Pohnpei State. Essential me nan week nagyar o mawasan PT pan baby panasang nanalap. Masyarakat tayo suatu poinan decent. Dari nan korong-korong no wiyawi mapitirawat unay wewagi. Essential meso miya moni. Tap anane ang patusang pan all others patulong pan POL kung kak eligible rong kak LS. Sepatuan pa yung takas. Dari mo speaker imen katuan tayo robot ko Committee Finance ang katir boraylo sa mga tawid. Yata mamun sa mga rawat. Ay patuwan kamilali. POL uya kisan. Agak patulong panalatas nito na karapot ito. Dari ikamilali may kwasantin na tawag na regulation na ito, sampay. At mapang kwasantin ni Posen na kuya bandatok, sila regulation yung kak-undermine. Dari ipatuan tayo rawat po kita dok turun magtay kaulim di PTA diesel mesur asam kami dikatimtak mas sure morning point of fuel emia morning apa ananin kosang pan kategori all others o patrol tila pan fuel dari ipatuan tayo rawat po kita bang kamanala ko sinadua tong wat kayo namia sa pilmang committee aiso kita ay min pagin wawo karkarak rangkatin talk. Iral kalme manila uya katkatog tarubara manitar maraman yung POL pan all others sa song program katura PTA yung song kita legislature. Ito kami lumagtailan na song moman pisetek dito ito mo. Aram maraka kapaliya tayo rawat ipangkapin. Masuta kag po at sana birwa sa akin sari ipagtawang priyamay kila. Ay rawat kami may iyanan patuwan tarawat po. Iya pangkak, kepuratay lang kakakulit. Talagang nung speaker. Ang Senator Simon, medyo masanapan kamudahan ko sunod. Motion mo. Sansal makamagot yung mayor, dahil ang tungtin masanapan. Koros mo itong kamaguto, masaniyay. Koros mo masanisyo, kamagot pa ita, dahil tungtin masanapan. Koros mo itong talang kamanata kamudahan ko sunod, nuwatawat kayo, masaniyay. Pwuhng, masanisyo, kamagot pa ita, dahil kamanatar kamudahan ko sunod pa, PC sa Kriyaw, dahil niya riyay sa Pwuhng, LT1, o watawat kayo. Masular, kamudahan ko sunod pa Phil Calendar, ay panpono sa floor leader. Kailangan speaker ay tsukal wala sa palin tutuwa ito bang prongkat tuwa speaker ngay sa karak kupurmaan niya tayo langgak rep sabal matay kalantaro katiyan doon ay tamnan pa isak limaw yung resolution kalantaro. Sorry, man. May batungan na leti kamagutuwag tayo lang katiyan doon resolution calendar. Huwag yamiya utman kamagutuwag tayo katiyan doon resolution calendar. Kamu yung floor leader. Kailangan speaker ay tsukal wala tutuwa ito speaker ngay sa karak kupurmaan niya tayo langgak katlaro masa ni legislator resolution ng bab kuwan isa kuno laban na riya isa kuno. Sorry, man. Batungan pag tayo lang kumbal na.
Iman patawan magtay sa pale rong nasa pulmatay uya kupuro tail muna tayo kumaltik tayo kat po ng basic limaw yay resolution calendar o ipahan po na sa floor leader. May kailangan speaker sa kaluwaw sa balang tutuwa sa bang prong katuwat speaker may sakara kupurmaon niya melel wong kikamtin chairman yung kamtin koros man patawan yung kamagot tayo lang kakutra legislator resolution number kung isa kusula binalri sa kuno. Karayaman. Chan sa lang mga kamaguto, koros mautong kamaguto, masa ni yay, Pwuhng, masa ni show, kamagit paitar, o tayo withdrawer, kamutan resolution of kuwan na isa kisyu, laban niya riyay sa kuno. Kamu floor leader? Kailangan speaker sa ngon mo may tungalwa ang tutuwa tayo man sakara kupurmaon niyam. Iman patawan yung kamagot tayo lang kakutra resolution number kung isa kwalu laban niya riyay sa kuno. Karayaman. Chan sa lang mga kaway dan floor, jalan bil withdraw, kamutan resolution of kuwan na isa kwalu, laban niya riyay sa kuno. Koros mautong kamaguto, masa ni yay, Pwuhng, masa ni show, kamagit paitar, tayo withdrawer, kamutan resolution of kuwan na isa kwalu, laban niya riyay sa kuno. Kamu yung floor leader? Kailangan speaker sa ngon mo may tungalwa ang tutuwa tayo man sakara kupurmaon niya tayo lang kakutra resolution number kung isa aktual laban niya riyay sa kuno sang kamting koros. Karayaman. Chan sa lang mga kawait mamia, koros mautong kamaguto, masa ni yay, Pwuhng, masa ni show, pag kamagit ni ayer, tayo withdrawer, kamutan resolution of kuwan na isa aktual, laban niya riyay sa kuno. Niya ito resolution, floor leader? Ay kailangan speaker ay tungalwa ang tutuwa tayo sa ngon mo may patawan sakara kupurmaon niya tayo lang kakutra resolution number puki sisak laban niya riyay sa kuno. Karayaman. Chan sa lang mga kamagit mamia, koros mautong kamaguto, masa ni yay, Pwuhng, masa ni show, kamagit paitak, tayo withdrawer, LR, puki sisak, laban niya riyay sa kuno. Floor leader? Kailangan speaker ay tungalwa ang tutuwa tayo speaker may sakara kupurmaon niya ay tungal man patawan yung kamagot tayo lang kakutra resolution na puki sisak laban niya riyay sa kuno. Karayaman. Chan sa lang mga kamagut mamia, koros mautong kamaguto, masa ni yay, Pwuhng, masa ni show, kamagut paitak, tribal withdrawer, resolution of kisi sa kayo, laban niya riyay sa kuno. Floor leader? Kailangan speaker ay tungalwa ang tutuwa tayo may sakara kupurmaon niya tayo lang kakutra resolution na puki sisak laban niya riyay sa kuno. Karayaman. Chan sa lang mga kamagut mamia, koros mautong kamaguto, masa ni yay, Pwuhng, masa ni show, kamagut paitak, tribal withdrawer, resolution of kisi sa kriyaw, laban niya riyay sa kuno. O resolution bukat, koros withdrawer. Floor leader? Speaker ay tungalwa ang tutuwa tayo may sakara kupurmaon niya tayo lang kagan place legislator resolution number kung isa kusula laban niya riyay sa kuno nasa bulmatay kalantar. Karayaman. Wano pan sa bulmatay resolution calendar in Ranwood. Kamu, floor leader? Kailangan speaker tungalwa ang tutuwa tayo bang katuwat sakara kupurmaon niya tayo lang kagan place resolution na kung isa kwalu laban niya riyay sa kuno sa bulmatay kalantar. Karayaman. Chan sa lang mga kamagut mamia, challenge replace, kamutan resolution of kuwan na isa kwalu, laban niya riyay sa kuno, pan sa bulmatay resolution calendar in Ranwood. Pag kamagut ya mayor o miya utupe, ay man patawan, challenge place, kamutan resolution of kuwan na isa kwalu, laban niya riyay sa kuno, pan sa bulmatay resolution calendar in Ranwood. Kamu, floor leader? Kailangan speaker ay tungalwa ang tutuwa tayo may sakara kupurmaon niya tayo lang kagan place resolution na kung isa aktual laban niya riyay sa kuno. Karayaman. Chan sa lang mga kamaguto, pag iya miya utupan kamaguto, ay man patawan, challenge place, kamutan resolution of kuwan na isa kwalu, tuwaw, laban niya riyay sa kuno, pan sa bulmatay resolution calendar in Ranwood. Miya to resolution? Kailangan speaker ay tungalwa ang tutuwa tayo may sakara kupurmaon niya tayo lang kagan place resolution na puki sisak laban niya riyay sa kuno. Chan sa lang mga kamaguto yung miya, challenge place, resolution of kisi sa laban niya riyay sa kuno, pan sa bulmatay
resolution calendar and ranward pagi mi utupan kamagutwo aiman patrawan Thailand place resolution kami floor leader Kalangan speaker right tualwa on tutu ray may sakara ko burma mi Thailand kagan place resolution of kisi sa ko laban na riya sa kuno. Dan salam mau kamagut mami pagi mi utupan kamaguto aiman patrawan Thailand place resolution of kisi sa laban na riya sa kuno pansabul matai resolution calendar and ranward. We had the resolution floor leader. Speaker right tualwa on tutu ray may sakara ko burma mi Thailand kagan place Legislature resolution of kisi sa kriyaw laban na riya sa kuno na sakol matay kalantan rano. Chancellor mau kamagutan floor Thailand will place resolution of kisi sa kriyaw laban na riya sa kuno pansabul matai resolution calendar and ranward. Pagi mi utupan kamaguto aiman patrawan Thailand will place resolution what ma resolution kan karos place there ay banto na si acting Legislature Resolution number Pwuhng a proposal for a resolution setting forth the ceiling for appropriation for the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026 and superseding previous ceiling for appropriation resolutions for fiscal year 2026 in their entirety for adoption. Thailand ka katianan masan ba banto na si floor leader. Kalangan speaker right tualwa on tutu ray may sakara ko burma mi Thailand katiya masani legislator resolution number Pwuhng kisu laban na riya sa kuno. Chancellor mau kamagut mami karos mau tung kamaguto masani ay Pwuhng masani so kamagut paita tebang katianan masan ba o pagi ada ikat nan masan ba ay ban po na siya ma ABIL director ko mami environment ki mo na ban po na siya Honorable Senator Taken. Kamu Senator likan kalangan kami ya Mr. Speaker sansan resolution mudai ne motion ni ya imen uya ta kamu kitiyo Thailand close to pay Dahil chancel me kat nan masan pe o chancel me kawait me mia motel Thailand petung ti masan pe mia kawait sang Honorable Senator kan mo na iban po na siya kamagat me mia kami Senator Simon Kadang-kadang kami main speaker kasapal ay tukal saratan wa kampuramiyo purakan korus ay tukal wow tukde yang ay director nakanak speaker imen kapatayang office motomot tami sang senator nakanak ele resolution me patpatuman legislature and so what o meka me pampil pagyeto muri resolution koi me Israel kan me pang walian legislature and when Pohnpei ang nang kami namin lap Israel so ko kusiradagan nan Pacific Vote APIL na dito me pang wiyawi dan kami sabungat dia kemudian pagpagugat zaman wow nagi legislature kati legislature kay sa gawan ng Pohnpei o kapasa legislature resolution bugat kung kakaledit kupuran katuwat mohon saya wala pa masay are ninangi sa inang memiyak kupura-pura ki makbal pang katinutong sa tawag memiyak wakbal ko di kamanayang kit niat pandal mo sehingga kapitulong kamat resolution bukat ong nang kati tawiya laman-laman APIL ni at wiya waliyapan complete state legislature o semen pulinggi puramail burmawang kakmiya dahil kak supplement kita resolution bukat o sehingga patuwala kahit din kit director ko kit delegation me kadla
apon tau bias sabulmatay sabulman legislature kaysa kawan speaker ni oralap ibilmendo kayang kupurtekan malagyan kamatalan inang may tungalan dito kakiyak utong sabi sa isa sa kanang komi Kalangan Senator Simon, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wa sa pal pang kupura mo yo pang kupura kan koros. Iman pa din kawid mo awan. Irame wiya uliaban malwatong nan kami naman in legislature in Pacific. O kabungki kubur mo kuburan angin kailaban miya kamanata tataw kukat. Wan kakuya sapul mamail ceten tatok ong tatok kesemual kan maban apun nan meeting maban wiya unan win krepas I kabeng wiya bewot po edina market o ele imen wiya wi tupson tatang kan kuburakan panken market anken wiya kuburan legislature Ari kabung ki kupur muam kumail sabon manki and kakuya sabon matail tatok the utut pon angin kalap yang may bangkat way. Pagamat may Mr. Speaker men wow karak kamagut malwat jalan ka keriting timasan pen resolution of kuwani sa kesula menyari sa kuno sabon manki. Kariyamen. Masalah masa pen LR of kuwani sa kesula menyari sa kuno. Kamagut yung mayor tayo ng masan. Koros mo itong kamagut masan ni A. Pwuhng, masan ni So. Kamagut po ita tayo ng tiyer. Koros mo itong resolution of kung ano isa kisula binyari sa kuno. Kawatan ng lima kalimahon. Privilege my Mr. Speaker. Kami, Chairman Carl. Kumkurma kay tungal sakar mese kay tungal sakaran mo sa pal. And sansal na resolution of kung ano isa kuno binyari sa kuno a bit budget ceiling. Masen pen resolution of kuwani sa kesula menyari sa kuno mapatupang kuratay. Isu menyari sa kuno. Of kuwani sa kuno menyari sa kuno makapantala. Epit sa matay budget ceiling. Kalangan may Kalangan Chairman po yung kapumpong lamamiya. Masen mamiyayer tayo ng retungiti. Masen na pen LR of kuwani sa isu menyari sa kuno. Pag kamaguto miyayer tayo retungiti masen na pen Ug tayo bang katiyan na nususpen LR of kuwanay sa kisyu labinyaragay sa kuno. Paros mautong LR of kuwanay sa kisyu labinyaragay sa kuno kawata nilim na palimahon. Kalangan insan salang way mas matay lusus tautu trong Allah rap ko na isa kisula binyari isa kuno usus isa kwalu way karos utong ata kamutan resolution wat miyato resolution Legislature resolution ng PEP kuwanay sa kwalulan rin sa kuno. A proposal for a resolution authorizing and requesting the Pohnpei delegation to the 43rd General Assembly of the Association of Pacific Island Legislatures to present and introduce the attached proposed APIL resolution pertaining to the issue of coral bleaching for consideration and action by the 43rd APIL General Assembly for adoption. Kalangan talaga katiyan ang masinbi mampo na sa floor leader ladora. Kalangan speaker ay chikalwa sa palin tutuwa. Speaker may sakara ko purumaw niya talaga. Pati ako masa ni resolution apko ni sa kwal na riso kuno sa pulman kita. Ariyaman. Paros mautong kamaguto masa ni ay Pwuhng masa ni So kamagut paitak tayo kat nan masinbi. Miya masinbi LR of kuwanay sa kwalu labinyari sa kuno. Kami Senator Liganet. Kami mohon mekaros kom kupure. Mohon mekaros saya tukar sekarang wa melel pang kupromi pai floor honorable senator o irai ko me pate saya kalau imen kamelele me whereas
Resolution number 168-26, sansalamang di kawewe pen karepe mesansan na attachment mesansan makareta i kamelele me kares wewe kita me resolution lo sama-sama kareta men kamukit kailan so Kariyamen. Masulan masan ben resolution kawit miyak tayang rutung te masan pe koros mautung kamukito masani Pwuhng masani so tay rutung tiar masan pe koros mautung ella arab kuane sa kwalu le bnyar ye sa kwano kawatan din me palimaun Kalangan ang chansal sebelum matay utut ong elar upkui oneisyak walu labnyar yaisak wano usus aisak walu o soto mawang ranwa tribal kamalar kamatang kusunod ko. Major resolution. The point of privilege, Speaker. Pago proen po na suma floor leader. Speaker, kalangan nuwa karang magpakita tayo kamal na laban na show. Kariyamen.
Kailangan ng promo speaker ay tungkol wawan tutuwa sa promo kasampal speaker man kapingki kawit pa namin dahil sa pulman ganan matalang kamali sa nikarabawi may sakara kubur mau miya dahil lang kaya rin sa pulman dahil kubur kasampal yung rano to prong sa pali wasaksit lakap lokisap Kaya man. Chansya lang mau kamagatan floor leader. Amoni pahan po na sa kamagutok may kupurin po na sa mga chairman kan mamaya pakair. Miya pakair sa chairman kan? Mr. Speaker, Kamu chairman Carl. kamitin mo ni imen nuwaw karakarak pagi kamitin mo ni ang kaktuba na kulak tuwaw na may isang lakap mon session sang kaway kubana floor amendment kay maban yang aki kasi na din mo na bawat wat karyaw lakap kalangan may Mr. Speaker. Chansya lang mau pakair sa chairman Carl. Kamitin mo ni sabon mamail Uya Kupur, Clock Tuwaw Lakap, Mon Session, o Kahong Uyawiyang, Honorable Senator Kakarasan Patrang. Kamuy Chairman and Shap, Chansya lang mga pakair sa Chairman and Shap, sabol mamail korong-rong Clock Hewalep, Ranwood, o Kahong Uyawiyang, Vice Chairman, o Honorable Senator Kan, and Member in Shap, on Patrang Chairman. Piyado pa kayo siyang chairman kan? Kamuy chairman at ward? Alangan ng promi honorable speaker kaka-check kaya sa bali chimod sa karan wow imen patuan me sabon mo kamiti na R&D ban pachaman na lakap kulok riyaw o ngayon kamumatang kasan mo luga kamiti na R&D o jadi libili-bili na Kalangan Chansya lang mga pakaya sa chairman ng R&D sa Bulmamay Kulak Riya Walep Lakap o Kahong Pilwiyawiyang Vice Chairman o Honorable Member ng R&D and Patrang Chairman. Sa lahat pakaya sa Chairman kan, Honorable Senator kan, ay baan po na siya kamagit kaya rin ran maleti siyang uyag purun rangot. Sa amin men patrawan, pwede lakap Kaya lang sa Bulmatayo yung pura ay men patrang floor leader o kang Honorable Senator kan kailan kat panalakap kailan kam sa kalat atong kan me try show pay melel kamutan ko sunatin muni kan me say kapula me anana watawat kriyaw o resolution kan me kits ko me ban patrola ABIL pan gulian try tiyo kat kilat patungan kalangan Patrang floor leader o pagkatailan piliw sa palon. Masular pakair ay paan po na siya kamagut karos na utrong kamagutok kailan kumaltisan ang uya kupuro sa palpen na lakap klakaisyak masaniyay uwang masanisyong kamagut paitar o kalangan na Honorable Senator ko karos sa bulmatay uya kupuro ranwat arer.